kane do jong jong long le ma ve akahon ko pai si ka ve lo bon se ki si chebena Lunjir Scene Production present na hinpen kabonda pon upay ponam kanarjan mohor kenep pon patang pamesi puthot rada achatai long an paklang pon po Lason si jengkha lakha sirkep amreng constituency ka parlo jirikindeng rong milia rong amekar Lunjir Scene Production na hinpen koson se pon upay ponam kanarjan mohor kenep pon patang pamesi rada achatai long an paklang pon Labang so video pan kachiparjan pon abang pu non ovekimi pen prokasenteron lapen om putimong pi jinong phangcho sarklim teron bolon kro alang litum si chiparjan pon lo lapen labang so video pan director and editing abang pu Carmel Tiso lapen labang so video pan mohor kenep pon abang pu SK Kramsa lapen labang so alam kanarjan music pen kilun pon abang pu nong nam che thang klong lun sepo Suresh Phangcho lapen labang so lunjir phan music ki pidu na bang phu Probin rongphar alang like chingroom studio pen lapen labang so lunjir phan ate ot lapen kitok ka bang phu Suresh Phangcho lasi labang so lam kanarjan ilitum prabjin pen Lunjir Scene Production YouTube channel long thekpon long non nang ki lejin ni phain ko raisi Homkuruar ni adap for finer cap apor ilitum thekpon long ipo Jirikindeng pen Carmel Tiso report Karbianglong TV9 News